एक फाटी 2 दिसां पयलीं एक जाल्ले इन्सिडेंटा खातीर आनी ते परत रिपीट जावपा जायना आनी वास्कोची जी कम्युनल हार्मनी आसा ती इंटॅक्ट रावपा खातीर आज आमी एक ऑल कम्युनिटी पीस कमिटी मिटींग घेतली आनी देवर आर मोर देन अराउंड 35 to 40 people who have attended this meeting and आमी तातूंत सगळे बारीक बारीक पॉयंट्स डिस्कस केले आनी तांचे कॉपरेशन आमी मागलें की तांच्या थ्रू कितें इनपुट्स मेळटा ते शेअर करपाक जाय आनी कितें जाता आनी नॉट टू बिलीव इन रुमर्स आनी कितें अशी कितें घटना घडली जाल्यार दे शूड इमिजिएटली अप्रोच अस कॉन्टेक्ट अस सो दॅट वी टेक केअर ऑफ द सिच्युएशन एट द स्पॉट आनी इट शूड नॉट फ्लेअर अप आनी इट शूड नॉट गो आउट इन अ लार्ज स्केल इट वॉज we have always been trying to have a good interactive and proactive peace committee. So there was a suggestion, and in that suggestion I have told them that there are these certain points which we have to take care of, and we have a good proactive peace committee. So we will go ahead with that. It will take some time, but we want to take it on priority and set up a good peace committee, or what they call in other states as a good mohalla committee. And there are various festivals or events in line like Good Friday, Easter, Hanuman Jayanti and Ambedkar Jayanti. So we have told them like whatever programs, functions they want to organize, please take us in the loop, take proper permissions and discuss all the criteria and priorities of it and see that it is celebrated peacefully and within the framework of law. Coming out of a corona battle, the last 2 years we were all fighting a war against corona and it's a time to live peacefully. So and आतांच जर हे असले भानगडी जावपाक स्टार्ट जाल्यो जाल्यार it will be again not a good sign. So all have assured their cooperation, and since Vasco is like a mini Cosmo, people from all religions and all states are staying here. So it was an effort from the police as a DYSP of Vasco, and the PI Kapil Naik was also there. So it is our effort of going one step ahead towards the people and doing our best efforts to restore the peace in the society. पण आपले DYSP साहेब निलेश राणे बरे भाशेन हें करपाक कम्युनल हार्मोनी जोडून घेवपाक सगळे धर्माचे मनीस आसलेले, मुस्लीम जावं कॅथलीक आमचे फादरूय आसलेले, मुस्लीम मौलाना आसलेले आनी हिंदूचे तेंचे आसलेले जायते जाण बरे भाशेन जालें तेंचे हें आनी आमकां बरे भाशेन एक्सप्लेन केलें DYSP साहेबान आनी कपिल PI साहेबानूय पयलीं स्टार्टींग इनिशियली आमकां बरे भाशेन सारकें सांगलें आनी हांव सेंट एंड्रू चर्चीक रिप्रेजेंट करता. सर ने जो लिया वो सही लिया, बिल्कुल सही टाइम पे लिया और जो सजेशंस हुए हैं जो उन्होंने प्रपोज किया वो सब बिल्कुल सही है. हमारी तरफ से हमने सजेशन दिया कि एक पीस कमेटी बनाई जाए ताकि ये अभी जो हादसा हो गया है गोवा में फर्स्ट टाइम या वास्को में, तो ये आगे नहीं रिपीट होंगे और उसकी पीस कमेटी के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों, हर धर्म का, हर एरिया का आदमी हो. तो सर ने बोला कि इस पर हम लोग वर्क करेंगे और 2-3 महीने के अंदर इसको फाइनलाइज करेंगे. तो फेस्टिवल के टाइम और ये जो पीस कमेटी हर फेस्टिवल के लिए चाहे कोई भी धर्म का हो उसमें सब मिल के उसको मैनेज करेंगे. पीस कमेटी कुछ स्थापन करने का बात किया है. हाँ, पीस कमेटी स्थापन करने का बात किया, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब इनिशिएटिव लेंगे, आज लेंगे तो 3 महीने के बाद होगा, नहीं तो कभी होएगा ही नहीं. और ऐसा अगर हादसा होएगा हम लोग ही आपस में लड़ते रहेंगे तो होने वाला नहीं है. तो वी हैव टू कम टू सम पॉइंट एंड क्लोज इट. त्याप्रमाणे आम्ही सगळे मंडळ सगळ्यांचे कमिटी सगळे आपलेले आसा त्याप्रमाणे आम्ही हे सगळं कार्यक्रम बरे भशेन घडोवन हाडटले. आता केन्ना हें करप फुडें म्हणटा तुमी? आतां येवपाचो आसा कार्यक्रम. आज सगळ्यांक आपयले, सगळ्यांक आपयले म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक म्हणजे एकजूट आमी सगळ्यांनी रावचे अशें म्हणून. कशें मिटींग खंय जाली मागीर? बरी जाली मिटींग. ओके. आमकां सरान बरे भशेन समजावन सांगलें की तुमी बरे भशेन सगळो कार्यक्रम एकमेकांक मिसळून रावन कार्यक्रम घडोवन हाडचो अशें म्हणून तेंणी सांगलें. त्या प्रमाणे आमी तेंचे बरें मागता, तेंचे आमकां हेल्प जाय आमी म्हणून तांकां आमी थँक्यू म्हणटा.